Pa dobro, nije sigurno lako, ali opet ove sezone mi smo izuzetno iskusna ekipa. Imamo dosta, što bi se reklo, tih starih iskusnih igrača, internacionalaca, bivših reprezentativaca. I mi tu što smo, eto, na primjer ja, Lazović, Darko i Bajko igrali smo prošle godine taj derbi i unazad 2-3 godine. Znači nije lako, ali opet mi smo profesionalci i nadam se da ćemo uspjeti da ispunimo sve zahtjeve stručnog štaba. Pa dobro, sigurno da nije isto 3 boda razlike i 6, ali opet trka nije gotova, ima 5 kola do kraja, eto sad je taj derbi. Ja se nadam da ćemo uz povoljan rezultat iz derbija sačuvati uspjeti da sačuvamo tih 6 bodova, čak možda i napravimo još veću prednost do kraja prvenstva. Da, odmah, tačnije posle naše utakmice, jer Partizan je igrao, ja mislim, 2 sata pre nas. Mi smo odigrali našu utakmicu i znali smo rezultat. Posle usledio razgovor koji su održali ti stari igrači, što bi se reklo, rekli da ne sme euforija da poraste, da moramo da se spustimo na zemlju, da još nije trka gotova, imamo lepu prednost i ja se nadam da ćemo u maju prvi proći kroz cilj. Pa dobro, sigurno su napravili neke izmene u odnosu na prethodni deo sezone. Moje iskreno mišljenje da su jači nego u prethodnom delu. Eto, desio im se taj kiks u Kruševcu, imali su još 2 kiksa, ali mi gledamo prvenstveno sebe. Zabeležili smo 15 pobjeda i ja se nadam da, kao što sam i rekao malo pre, da ćemo prvi proći kroz cilj u maju. Pa jeste, ja bih pre svega dobrog rada i atmosfere među igračima. Znači, atmosfera je zaista odlična. Imamo taj neki spoj tih starih igrača i na neki način i mlađih. Dobijamo podršku, savete i kao što sam 3. put ponavljam, nadam se da ćemo u maju zajedno sa našim navijačima slaviti titulu. Pa pre svega mislim da može da presudi ta naša atmosfera među igračima i tih 15 pobjeda koje smo vezali. Ja sam bio akter i prošlog derbija, tog što bi se faktički pretprošlo, kad smo mi jurili pobjedu na stadionu Partizana, izuzetno je teško. Taj derbi smo izgubili i posle utakmice svaki fudbaler Crvene zvezde, iako je bilo izuzetno teško, čestitao igračima Partizana. Tako da, nadam se da će igrači Partizana sad nama čestitati pobjedu i reći da smo bili bolji.